Selamat buat para vlogger ya, YouTuber yang hadir hari ini. Nahuida siako atik adong hubah nahurak nasalah ajumaan hasiaku olo aku doh ajari maaf pasona koko balas maaf totong rapoko saja kon maaf dongani maaf rabitana dua salereng di ngoluta Rapitana 2 Saliling Ningoluta bersama Naga Voice Production. Atik adong hubah nahuran nasalau anjumaan hasiaku olo aku doh ajari maaf pasona koko totora poko saja kon maaf dongani maaf rabitana dua saling di goruta rabitana dua saling di goruta Rapitana 2